Itura riria Makengi gicigo rimbunge kia Runyenjes, murimi Njunde Nyaga aratara hathara ya gukwirwo ni ng'ombe 2 na ng'ondu 5. Uu ni vutha wa mavio macio kurwara murimu wa kanua na mavungu. Ng'ombe ikiaga ni ciagwa ikiremwa ni gukira 2 igikua igitigara imwe ngiona nayo no andu aru ndi gukwira bangi miendia nae na ng'ondu 8 igikua 5 anacio no murimu ucio tondu ciaumaga ngothi kuma. Njunde arauga riu arona muturire wake wi murito ni undu mavio macio nimo marakoragwo makimuva mbeca cia matumiri ma wa muthenya na wavo kumutethirira urimiri na thumu. Mavinda mama riu kuma yakua ndigwataga kindu iyo ingira indegwa aniyo ingira indegwa ni rathondekaga thumu ya kurima guku mugunda wakwa wina ndigu wina kawa wina nginya mbembe thaino ndina kindu kirandethia nundu 5,000 ni mboru thumu ndire tugondu nituo tutigaru na twana tuo tutingi thondekera thumu 3. Makinyo manini kuma kwa Njunde turasemana na murimi James Ndwiga uria mavio make wanamo marwarite murimu uyu. Ndwiga arauga akoretwo agikama makiria ma rita 80 kuma kwe ng'ombe ciake 3 na riu kuona gutire na umithio uraumana na ng'ombe ino niravinyiririka muno guitungata vamwe na kuriva aruti wira mugundari wake. Ng'ombe 3 ni iratuvecaga makiria rita 80 na riu gutiona rita imwe turendia na ng'ombe icio no nginya gyo manage ukimenyaga ikare andui urive aruti ya wira na kwoguo twikavinda kaumu kangigiria mundu acokera urithi wake. For example ng'ombe ciakwa ng'ombe ina makiria rita 30 wa muthenya na kwoguo tutingivota kumiga ina eria riu no nginyagia tugeria njira cionthe na mamite tuvote kumikama. Riu unfortunately eria riu tutinginywa rina ndawa already eria riu rina murimu na rirakorwo rimatite undu tutangivota kuritumira koguo ndo atwitururire. Salome Mbogo arauga wanathengia mavio make gukora matire ugwatire munene wa murimu uyu mavindari mama ari naguo ya gukwithia mavio ni gukora mari tarimi matigite kivonia kiaguo. Tutingi mama tondu ni turona no icokerwe kairi tondu twako cindigiririe ingi anakwa ni irathondekirwe. Arimi aya marauga utethio wao ongimana na mavitha a thirikari ya county ni gukorwo igereria uria gucaria kivonia kia murimu uyu kumana kwi mandagitari a mavio matari ma thirikari ni riringite thiga. Thirikari ya county pamwe na maofisa make ma veterinary maoke na guku migunda ri matutethie na nigetha tuone uria riu tondu tukurigiriria ni kuvonia mangiuka na ndawa ya kuvonia murimu nigetha murimi acokerwo ni faida yake. Twi tutimenyaga ni naku wana ng'ombe cia tuingirwara tutionaga aria mangitutethia. Andu a county ni tukamenyithua one wega niguo mundu akavuraga thimu ona ng'ombe yake na problem no ndu twi guku twe masambani rimwe ni turemagwa tondu tutiramona. Gutiri undu tanganja murimu wa county Embu no kuthina mbere kuona hathara ta ino angikorwa thirikari ya county ya Embu ndegwa makinya manethenya makuthomithia arimi uria magirukura matamavi mao. Inoro TV kuma kaunti ya Embu, mbetagwa Peter Mungai.